Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Njani, of course hoyu nomuntu of course takhelela igagashi umntu engata yakhe continue vele vele ngulingana the twins. Yeah, and then from there of course takhe itela isemi the pro noma ungiya kahle swinene. Yeah, so ka sindla khosera ti 27 April no hlamula na tshamile hi video ya gagash aka ni dyondzini vula swo tala a hi pfune hi twa ka ku ndleka yini la. Vulela my weekend. Vulela. Ah, vulela. Ay ka pumata. Kakash. Kungara please boy. Ani report. Ay ka pumata. Kakash. Titatakula na ba? Ano titatakula ke? Mingani kasi. Vulela. Arindzi swi ni hlamarisinyana ku what's happening. Mara swi vhete swi tisa something in my mind ku ri no weni gagash swanda mi kuma ku se maybe se ku la ku ndliwa phisi manjini because mi nga mi yi voni vhele na case leya xa makhombo out of the blue ku ve ku va na peace so loko ze swi va so a za va playful hi mhaka leya gagash so because i vuntwaka lebyi mi kuma ku celebrating sort of swi nge hi hlamarisi ngopfu loko va tlhela va na peace na the twins mani ku gagash heyi mi nga mi swi twina live vhele a kha kombisa ku the issue a nga na yona i ku a va se za va kombela no rivaleriwa loko vo kombela ku rivaleriwa swi tikombi na ku swilo swi nga tlhela swi basa and stuff like that so heyi a ridzi mhaka yaleyo a ka hane the house ta nkarhi mhaka yi clear a va ngenge hi timhaka ta le Giyani Stadium and then of course hi tlhela ka Semi the Pro so Semi the Pro vhele ka siku ra ti 26 ta April as you can see kwala ka the poster yeah a ri karhi a lovola vhele a tlhela a va na a blessing ceremony na mhaka leyi na with his wife there and stuff like that na mhaka leyiwa the information is a bit limited ni zamile ku searcha guys hi ta ripota swi hi nga na swona so khekhe ra vona vhele a ri langutisa xisweswo swi ni hlamarisinyana ku kasi i va ka Baloyi swi ni hlamarisini kasi Semi the Pro i ya ka Baloyi i ya ka Ben Mayengani I was like okay yeah vhele the wife there she is yena vhele nsati wa yena lowu of course a ri karhi a n'wi lovola ku tlhela ku na blessing swi ni swi vone ku ku becoming Mrs Baloyi I was like kasi i ya ka Baloyi na ni Semi the Pro okay and then le vhele ku ri program ya kona a swi ri kahle swilo swi languta swi ri kahle a ku ri swa traditional tani swi swi swa traditional swo swi kha ri fambisa ku yini leswi of course theme ya kona a yi ri xiswona Amen. Hallelujah. Leta kombela tisangwana, kombela tiketa kumba kumbe xikigelo. Kumba na xikigelo swimbirhi hi ku hatlisa. Baka Baloyi. So ka this section vhele loko se va kha va cata our source here it's Lennon as you can see kwalani so video kona hi ta hi pfula vhele hi vona ku a ku ndleka yini and stuff like that. As you can see swona ku is kneeling on the ground there. This is the main thing at the blessing ceremony or wedding ku va kha ku mbarisa na ring so leswi of course nga fika ndla swona tanihileswi swi vona kwalano va tlhela ku mbarisa even the watch.
and then from there obviously ivi a vulavula I'm not sure why lowa munhu loyi a nga teka this video a yi khatini I wish a ku ve a xi tshikini speech lexi a fika a xi khata speech so hi to kombisa swa ti-ring even then you hela video unfortunately but very this is the main thing so I don't think it's that bad I mean like in terms of our reporting so la ku ri the wife velvet a ni swi vona ku lowa sa kha ambarisa Sammy the Pro a swi ri kahle swinene mbarisiwe the modern ring yaliya black velvet ni vona these days yi va kha yi rhandziwa ngopfu hi vavanuna and stuff like that even the watch that was also great he picked her up yeah va nga ha kota ngulula na yena leyi ve yi khatiwa and stuff like that but in overall sweswo swilo ku ambarisana no swi ri kahle tani mi swi vona ku mavoko ya vona kwalano it's good swi kahle mina ni vona swi ri kahle in overall ya very va ni cinca va tlhela va mbala na the traditional attire ni vone image yo karhi leyi se va mbale na traditional attire hi yona traditional attire ya vona yaleyo and stuff like that so ta hi vula tani ku to Sam the Pro congratulations to him swi kahle swi va kha seta a good example ni ri ka ti-artist ku va nga va kha va followa ngopfungopfu hi ku yena loyi i ba line ya tinsimu ta rirhandzu swi kahle va kha a yimbelela kha seta na example hi swona mavona va kone so hi leswo guys loko ku ri amukeni na subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe sungule ku chava vavasati laha ka ku munhu a hambana na xiyisa va ri na n'wana ni ivi a ya rhandzana na xin'wana xiyisa then baby daddy a nga foni a lava ku tiva ku n'wana i njhani a nga tshama ndlela n'wana nchumu ku ri ku n'wana luya is a non existing thing ka yena ivi luya wan'wansati a ya kuma xiyisa xin'wanyani va rhandzana xi hlayisa n'wana ivi va jolela xiyisa lexi xi hlayisaka n'wana na ba n'wana ni vhe ni swi vona ku vavasati na chava ka vona vavasati na vachava ni vachava swi suka mbilwini